twahatswe no kuri kwa mu twahatswe ndakenda mama hajya mwe muri ngaho natwe hasha ntago ari sawa n'ukuri urumva cyama haze kumbarira uko nyine ndavuga ati basi nagira ngo mpungire Burundi. Uyu ni umurundi uvuga situation igezweho mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi kwigenekerezo rya 9 Kigarama 2025 mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Urugamba rwo rurakomeje kandi rurakomeye. Ni muri rukerera bamwe mu basirikare ba FDNB biri kuvuga ko bari guhungira mu gihugu cy'u Burundi bakisubirirayo n'abaturage nabo barabihamya. Hasha mutama bahabereye nabi wasendagira gutena mvuye kaya nakamara amazi biyumvira abajya batama bari ngaha b'abarundi bacu batubarira ubwo abasoza bari ngaha ego b'abarundi bacu bavuga ati uri turenga nitwajya mu Rwanda ngo hasha ngo nta misi ibiri ngihera ngo batageze ngo namba hajya mu Bugarama hasha uretse nukuvuga ngo abarundi banamujije guhungira mu Rwanda bivura ngo barafise ingufu hariya bivura ko bafise ingufu hasha. Uyu rero arasobanura ibingibi tajari mu gihe M23 ubu tuvugana igeze munsi y'ibirometero 30 isatira umujyi wa Uvira. Banywanyi ni muzero tubane kuri page ikomeye turebe situwasi hari turebe uburyo imirwano ihagaze kuri izi axi muri iki gitondo. Ni ku isaha saa 9 tugiye kureba rero bikomeje kugenda biba nyuma y'uko Ruvungi M23 hafashe yijeje abaturage umutekano mushya, isaba bahunze gutahuka, ibasaba kugaruka mu byabo. Turarero rero biri kugenda bikorwa ndetse naho mama 23 iri gukura ikizere cyo kwizeza abaturage umutekano. Si ibyo gusa rero kandi turaza kureba uko bihagaze mu bice bya Ruvungi ndetse tunarebe uko abaturage bavuga kubijyanye no kuyoborwa na mama 23. Si ibyo gusa rero turaza kubabwira ko Imaniema ho wari kubera imirwano ikazi ikomeje guhuza FARDC ndetse n'abamayimayi Simba. Aba rero bakaba bafitanye gahunda ikomeye yo kuba baza gufatanya urugamba rugamije kubohora ndetse no gusubiza mu maboko ya leta bimwe mu bice bitandukanye bimaze igihe kinini bigenzurwa n'inyeshyamba za mama 23. Turaza kandi no gukomeza kugenda tureba ndetse tunababwira ibijyanye n'ibigaragara ndetse n'ibivugwa aho rero bigenda bite. Bacu bareko hajya barimo bakubita amabomba hajya mu buze mu rugo no mu rukarigo hajya barimo bakubita amabomba hash mutamu kwivese turajya mu Rwanda batorenga mu Rwanda niho baca. Uyu rero no umuturage ubivuga uko bihagaze. Ni muzero tubabwira ibiri kugenda biba, turababwira ibiri kubera kuri Bujumbura a camp militaire Gakumbu. Turi amakuru akomeye yatugezwa turutsangaha. Turaza kandi no kubabwira ibikomeje kugenda bigaragara aho kompanyi y'abarundi yose yakabaye kuri ubu ngubu ikomeje kugenda irwana mu bice bidasanzwe. Ikaba bivugwa ko yaguye muri ambushi z'igisirikare cyatwirwaneho. Turaza kandi no kubabwira ibikomeje kugenda bibera Shange nyuma y'uko mama 23 higaruriye hagati aho rero Goma. Kuri ubu abakadiri 130 ba AFC kuri ubu bahawe inshingano zikomeye ndetse banahawe bijyanye n'amahugurwa. Turaza kureba ibingibi rero turebe n'ibindi bikomeje kugenda bitangazwa. Abanywanyi ni muze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru atoso yarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri aho dukurikiye bwa mbere tucyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza. Reka dutangure tubabwira uburyo mama 23 igeze mu ntera y'ibirometero biri munsi ya 30 isatira Uvira muri rukerera. Umutwe wa AFC ku munsi w'ejo kuwa mbere kwigenekerezo rya 8 Kigarama 2025 waraye wigarurira agace ka Shanje gaherereye muri territoire ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
nk'uko ari amakuru ahara bigaragaza. Shanje yafashwe nyuma y'uko ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zari zimaze kuva muri uyu mujyi. Agace ka Sange gaherereye mu birometero bibarirwa munsi ya 30 uvuye mu mujyi wa Uvira, umujyi wa kabiri ndetse mu bunini akaba rero ari Uvira. Amakuru aravuga ko nta mirwano ikaze yigeze ihabera nyuma y'uko mu cyumweru geze ku igenekerezo rya 7 z'ukwezi kwa 12 2025 ingabo za leta ya Kongo zarwaniye n'abarwanyi b'uyu mutwe w'abazarendo hapfa abantu babarirwa 37. Bivuga ko kandi ingabo z'u Burundi zari muri aka gace zahisemo guhunga zerekeza iwabo. Shanje yafashwe nyuma kandi y'uko agace kahitwa Nyakabere ingabo za AFC zihigaruriye ku munsi wo kuwa mbere w'indwi turimo turigenda tugarukaho. Bikaba rero ari biri kuba mu gihe andi makuru avuga ko kuri ubu ibintu bitoroshye ndetse hari abaturage benshi bapfiriye muri bice bya Shange nk'uko amakuru arabigaragaza. Andi makuru aravuga ko ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ryakoresheje ibiganiro byariye abaturage b'Iruvunge ku wa mbere ku igenekerezo rya 8 Kigarama 2025 ribasaba kwigirira icyizere, kwiyunga no kudacika intege mu rugendo rwo kubaka amahoro n'ubuzima bushya muri aka gace kamaze kugaragaramo imirwano ikomeye. Iki ni ikiganiro cyabereye mu mujyi wa Ruvunge cyitabiriwe n'abaturage benshi, aho ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo bwasabye abaturage gutanga ubutumwa ku baturage bahunze bakabashishikariza guhunguka kugira ngo bafatanye kubaka igihugu cyabo ndetse no gukomeza guteza imbere ibikorwa remezo bitandukanye. Ubutumwa bwatanzwe ubuyobozi bwa AFC bwavuze ko butandukanye kure n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Bavuga ko rero batarobanura abaturage ku moko cyangwa se indimi, ko ahubwo bashyira imbere ubumwe bw'abanyekongo bose. Bagaragaje ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwagiye bugaragarwaho n'ibikorwa byo gutoteza abatavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abatutsi. Bavuga ko ibyo bitigeze bishyigikira cyangwa se babikore. Abaturage bitabiriye ibiganiro batangaje ko bishimiye intambwe AFC maze gutera. Bavuga ko hari abaturage bahunze n'abandi bishe mu mashyamba babasezeranya ko bagiye kubahamagarira gutaha no kongera kwiyunga n'imiryango yabo. Hari kandi abagaragaje ko ubuyobozi bwa Kinshasa bwabatotezaga ariko biteguye gutangira ubuzima bushya mu gihe baba bashyigikiwe. Mu gihe AFC imaze kwigarurira ibice birimo Kamanyora, Katogota n'ahandi, ibikorwa remezo byarasubukuwe, amashuri arafungurwa, abana batangira kwiga, amasoko yatangiye gukora, ubuhahirane burakomeza, umutekano ugenda wongera ugaruka muri ibi bice. Ruvunge yafashwe kuwa 6 w'icyumweru giheze, ariko AFC ikomeje kwagura ibice iyoboye, aho ikomeje gusunika FRDC, ingabo z'Urundi, imitwe y'abazarendo n'iya FDLR nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara kandi binavugwa. Urugamba rukomeye kandi rurakomeje kuri ubu rero. M23 yo ikomeje kwitegura ndetse no kurwana uw'inkundura nk'uko biri kugenda bigaragara. Ibiro ni biri kwa mu gihe M23 yo mu bice bya Goma ikomeje kugenda ihugura ndetse ikora n'ibikorwa bitandukanye bijyanye no guteza imbere ibice bitandukanye igenzura. Duhereye ku byabereye i Goma ndetse n'ibikomeje kugenda bibera mu bindi bice, biragaragara ko M23 ikomeje kugenda ishiga imizi mu bijyanye n'imiyoborere. Ariko ibi ngibi ni inkuru mbi ku ruhande rwa leta ya Kinshasa yifuza ko yakabaye yirukana M23 ndetse yakabaye igenzura ibice byose uyu mutwe ikomeje kugenda ugaragaramo, aho rero bivugwa ndetse bikanemezwa ko kuri ubu bari gutegura ibishoboka byose kugira ngo bambure M23 ibi bice. Tugiye Goma rero tukababwira ibyabaye, turababwira ko rero mu makuru ahari aragaragaza ko ku wa mbere ku igenekerezo rya 8 Kigarama 2025 mu mujyi wa Goma habereye inama y'ingenzi yahuje abasaga 130 barimo abayobozi b'inzego z'ibanze ba AFC ndetse n'abahagarariye amoko ndetse n'abashefu ndetse n'abayobozi b'uturere tumaze gufatwa n'umutwe wa M23. Iyi nama yateguwe na coordination ya AFC ikaba yaranitabiriwe na guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musanga Elasto waherukaga kuyobora indi nama ngari y'umutekano yabaye kuri uwo munsi nyirizina. Ahagana ku isaha saa 5 za mu gitondo nibwo delegation ya coordination ya AFC yageze ahabereye ibiganiro, ikasanga inzego zose zibanze zari zahamagawe. Benjamin Bonimpa, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Alliance Fleuve Congo, niwe watangiye asobanura amasezerano y'amahoro accordé cadre de la paix
Dolape agaragaza ingengo z'ingenzi zigize ayo masezerano, inshingano z'umutwe ndetse n'uruhare rw'inzego z'ibanze mu kubishyira mu bikorwa. Ku ruhande rwe Bertrand Bisimwa, umunyamabanga mukuru wungirije w'uyu mutwe, yashimye cyane imirimo irimo gukorwa na Guverineri Bahati hamwe n'abayobozi b'inzego z'ibanze mu bikorwa byo gukomeza umutekano mu kwihutisha iterambere mu bice AFC M23 ivuga ko iyoboye. Yongera ko icyerekezo cya AFC M23 gishingiye ku mbinduka zirambye kandi zishingiye ku burere, imiyoborere myiza n'umutekano w'abaturage. Bisimwa yasabye inzego z'ibanze gukomeza kuba umusingi w'impinduramatwara. Abayobozi b'inzego z'ibanze bashimye icyizere bashimirwa na coordination y'FC, bavuga ko gushyirwa imbere mu miyoborere bizabafasha gukumira ibibazo no gushimangira umutekano mu bice byinshi bitandukanye. Bemeje ko biteguye gukomeza gukorana byafi n'ubuyobozi bw'umutwe kugira ngo ibikorwa birebana n'umutekano n'amahoro bibashe kuba byagerwaho. Nk'uko bigaragara, Bisimwa akaba yarashyizeho akadomo kuri ibiganiro, ahamya ko hazashyirwaho ihuriro rizajya ribahuza buri mezi 3 hagamijwe gukomeza imikoranire, gutanga raporo zihuse ku bibazo biri ku butaka no kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'imirongo migari y'uyu mutwe. Ubundi biturika urumva rero ntabwo abana nk'amashuri nk'ariya mashuri yagiye yibasirwa muri Asia za Kamanyola, ntabwo twavuga ko ibintu byamaze gusubira mu buryo, gusa wenda twavuga ko nibiramuka bigenze nk'uko turi kubona urugamba ruri kwerekera, tukabona urugamba ruri kwerekera muri Ruvungi, tukabona Ruvungi ariho abaturage baramutse bahunga, twavuga ko rero biri buze kuba byiza cyane ku baturage ba Katogota ndetse na Kamanyola bakaza kumva ko ya menace yari ihari yamaze kuba ivanwaho. Aho ngaho ni mu ruhande rumwe rwa hariya Kamanyola. Gusa hari akandi gace nako kagaragaye aho ikitwa Wazalendo zibasiye abana b'abanyeshuri, akaba ari muri teritwari ya Kabare ahitwa Mudaka, baza kwinjira mu kigo cy'ishuri ndetse baranarasa bakomeretsa n'abanyeshuri. Aho ngaho ibi byasubiye mu buryo kuko izo nyeshyamba zari zagabije igitero aho ngaho zakubiswe inshuro n'abasirikare ba FCM 23 bahise batabara vuba. Gusa ibibazo byari byamaze kuba birumvikana byo byari byabaye, babasubije mu mashyamba n'ubundi bari bateye baturukamo. Gusa ngo benshi ntabwo bigeze bahava, urumva byumvikane ko bahasize ubuzima. So bigaragara ko rero ho nk'uko amakuru aturuka hariya Mudaka tubwira ko haramutse neza ngo ndetse n'abana bashobora kuba basubiye ku ishuri. Gusa muri izo axe zirimo za Nyamugigima zumvikana, navuga ko kugeza ubu ngubu nta batarajya ku ishuri, ibintu ntabwo biragenda neza kuko hangiritse byinshi baramunyamakuru. Yego, ku musozi wahitwa Ngomo uri mu isantere ya Kamanyola, ku mbuga nkoranyambaga hakomeje kugenda hasakara amasanamu cyangwa amashusho agaragaza hari umunara wa Vodacom hagenda hazamuka umwotsi. Mu by'ukuri uyu musozi wa Ngomo, Bwana Rafiki, nk'umuntu uzi ibyo bice, waba usobanuye iki ku wabagenzura ahangaha muri iyi mirwano ikomeje kugenda iba? Birumvikana umusozi wa Ngomo ni umusozi uri strategique mu buryo kubera ko witegeye mbere cyo witegeye ibihugu bigeze kuri 2, witegeye Cibitoki mu Burundi, ukaba ndetse unitegeye igihugu cy'u Rwanda. Birumvikana aho bita za Bugarama, akaba ari axe iri strategique ku ruhande rwa AFC 23 kugeza amagingo yangaya ikihakontorora. Angaha rero impamvu bari bahibasiye bivugwa ko hari imbunda ya AFC 23 yari iri kuharasira, nayo yari iri gusheringa muri axe ya za Gatogota hirya ku kiraro. Hanyuma nabo baza kwitangira gukenera kuyiringa bari mu Burundi, baza gukunda kuhanaga ibisasu byinshi. Gusa hari n'abantu bari kujya bagenda bazuminga bavuga ko ngo hari imbunda, nabo ni bamwe mu baba baratumye Uburundi bukomeza kuharasa cyane buhibanda, kuko bumvaga ko iyi mbunda yari yabazengereje mu kibaya cya Rusizi. Akaba ariyo mpamvu rero hariya ku musozi wa Ngomo bawurashe cyane ku rwego rukomeye. Gusa muri iki gitondo twavuga ko batongeye kuharasa kuko AFC isa naho yamaze kubasunika, ubu ngubu bakaba batakiharasa, keretse baramutse bongeye kuharasa baturutse Burundi. Gusa ni umusozi kugeza amagingo ayangaya ugifite agaciro gakomeye cyane kuri AFC 23, ariko bivugwa ko kuba hararaswe cyane ngo nuko iyo mbunda
imbunda yari yarashe ndetse iza kurasa umwe mu basirikare bitangaza ko ari abasirikare b'u Burundi bakomeye. Ni umusirikare ngo ufite ipeti rya generali. Uyu nguyu akaba yitwa ngo Regis Ingabire, uyu mu-ofisiye ukomeye witwa Ingabire Regis. uyu nguyu rero ngo akaba avuka ku mutumba wa Biruhe muri ville ya Gitega, yego ni umurwa mukuru. Uyu nguyu rero biravuga ko uyu mugabo ashobora kuba ari we wari uyoboye ibitero, hanyuma imbunda yari iri ahangaha ngo irarasa, harimo igisasu cyavuye kiramurasa. Uburakari buba bwinshi rero, bumva ko uriya musozi bashaka kuwuhatsa cyane. Iyo yabaye ni zimwe mu mpamvu zatumye Ngomo yibasirwa ku rwego rukomeye cyane. Bwana Rafiki, ku munsi w'ejo amakuru yasakaraga ku mbuga nkoranyambaga yavugaga ko hari ibisasu byaguye i Burundi. Ese mu by'ukuri kuba hari ibisasu byaguye i Burundi, M23 yaba iri kwataka u Burundi cyangwa byaba harabayemo kwibeshya kugira ngo ibisasu bigwe ku butaka bw'u Burundi? Nekereza ko birashoboka cyane kuko Burundi kuva ku munsi w'ejo bundi nibwo bari kuhasira iwabo, bakarasira iwabo, barangiza bakarasa ibisasu bikagwa muri Kongo. Icyo cyarabaye, birazwi neza cyane yuko ariko byagenze. Ikindi nshobora kuvuga, abarundi barasiraga iwabo ndetse bikavugwa ko hari n'ibisasu byagiye bigwa mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Abantu benshi bavuga ko wenda byaba byarabaye ngombwa yuko nubwo AFC ntacyo iravugaho, yemwe na leta y'u Burundi tukaba tutabona Gaspard baratuzagira icyo atangaza ku bijyanye niba koko iwabo hari ibisasu byahaguye ndetse bikagira abo bikomeretsa. Gusa navuga ko AFC nayo yaba yararashe ahari guturuka nabo amasasu, ikarwanya nayo ikarasayo, ivuga ko nayo irimo irwanaho, cyane cyane ko bari bayizonze bayirasira mu gihugu cy'u Burundi. So kugeza amagingo ya sinzi niba wenda hari icyo leta y'u Burundi yari yabivugaho, gusa M23 yo yatanze itangazo ivuga ko ngo itari bukomeze kwihanganira ibitero by'u Burundi Burundi buri kugaba kuri AFC, kandi batari kubikorera ku butaka bw'u Burundi. Bari kurasa baherereye mu gace ko bita Rugombo, bari kurasa muri Kamanyola. So urumva ko rero AFC nayo iramutse bavuze ko yabarasheho, nibo baba barayitangiye. Ngiye wenda nta byinshi nabivugaho, cyane cyane ko Burundi ntacyo burabitangazaho bwana munyamakuru. Bwana Rafiki, hari andi makuru ngira ngo niba hari icyo waba yazuye bitubwireho. Mu minsi yashize twabonye raporo zigaragaza ko hari indege z'igisirikare cy'Ububiligi ziri kurandinga i Bujumbura, ndetse bigaragara ko Burundi bwamaze gutanga landing permission ndetse na airspace flying. Mu by'ukuri ndagira ngo utubwire ukuboko k'Ububiligi muri ibi bikorwa biri kubera muri Sud Kivu ni ukuhe, niba guhari niba kutanahari nabyo bitubwire. So ukuboko k'Ububiligi kurahari bwana munyamakuru, ndetse kunini cyane. Twavuga ko ari Ububiligi ari bo maître de combat cyangwa se ari bo batware b'urugamba, kuko nibo bacapye plani, ndetse hari n'umuvandimwe uherereye hariya imboni yanjye iherereye Kitoki yambwiye ko mu bari kurasa izo mbunda zirebereye, ndetse bakoresha n'ikoranabuhanga rya drone ziba zihaguruka hariya Bujumbura, ngo aba ari abazungu b'Ababiligi. So Ububiligi bwo ukuboko kwabwo mu rugamba ni mu by'ukuri gukomeza kuryanisha ibihugu byo mu karere, dore ko bamaze mu by'ukuri kubona ko n'ubundi byaragaragaye ubwo twabiraga nk'igihugu cy'u Rwanda kenshi cyane ibihano, bavuga ko u Rwanda rufasha AFC mu 23, ibintu u Rwanda rwakoze guhakana cyane, rwo rukavuga ko rurinda imipaka cyangwa se rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi ku mipaka cyangwa se ku mbibi z'igihugu cyabo. Hanyuma wenda icyo dushobora kuvuga ku Bubiligi, ni Ububiligi bushaka ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeza kurwana, kuko babonye uru rugamba basa n'aho barutsinzwemo, aribo bakabaye abahuza, ariko bakaba bari kubona ko Ububiligi busa n'aho bwatawe ku ruhande, butigeze ndetse bunavuga. Bugashaka rero kugira ngo bugaragare mu buryo buri indirect ku ruhande rumwe, hanyuma wenda barebe niba bashobora gutsinda cyangwa no gutsitsura AFC mu 23. Ibintu byabananiye cyane ku rwego rudasanzwe, n'ubu ngubu bikaba bigaragara ko byabananiye. So Ababiligi rero bari muri ubu rugamba ku buryo butaziguye, abantu babyumve neza. Baraje, bari muri Kongo, bari mu Burundi,
barategura buri kimwe cyose, ndetse bivugwa ko haje n'abasirikare benshi batari munsi y'abasirikare 400 bageze aho bita muri Kindu muri Maniema, nabo ngo barimo baratoza cyane ingabo za FARDC zishobora mu kuzarinda penetration ya AFC ishobora kwinjira muri axe ya Kalemi. Vuga bati bagiye babakura mu bice bigiye bitandukanye batoza ngo ni brigade speciale ngomba kuzarinda AFC bitarenga muri Kivu ikagera muri Katanga. Umva ko ububirigi buri mu rugamba, kandi mu byukuri bigaragarira buri wese, si ibintu wenda by'amabanga, nibigaragarira buri wese munyamakuru. Naho Blackwater yo yagiye ivugwa ndetse n'abandi banyacanshuro batandukanye, bo bihagaze gute kuri ibi biri kuba? So abangaba kugeza amagingo ya Blackwater, Black America barimo cyane ariko bakaba baherereye mu bice byo muri Walikale, gusa harandi makuru yavugaga ko hari abandi bacanshuro bakomoka mu gihugu cya Ukraine, y'abanya-Ukraine, ni societe imwe y'abacunga umutekano yaje muri Congo, nayo mu by'ukuri ikaba irwana ikaba ariyo ikoresha atirari muri territoire ya Walikale ndetse no kugurutsa za drone n'ibindi, nabo bariyo, ariko kandi bikavuga ko hari n'ibindi bihugu n'abandi baturage bo mu bihugu bya Afrika, ndetse higeze hakomozwaho ko hari abasirikare bashobora kuba baraturutse muri Malawi ndetse no muri Senegal, nabyo byaravuzwe, bari babacanshuro kugeza amagingo y'anga bakira ahangaha. Urabona ko rero abenshi muri abo ngabo twavuga babacanshuro bo uretse ababirigi n'abandi bo baba bari muri axe ya Shabunda na axe ya Walikale, ahangaha muri Uvira ho werekera i Burundi, hari ababirigi ndetse n'ingabo za FARDC yemwe n'abarundi n'imitwe yose ya Wazalendo ndetse n'interahamwe. Yego, abaturage bahunga mu mashusho namaze kuronka biragaragara ko bakomeje kugenda bava mu byabo ku bwinshi. Se mu by'ukuri kugeza ubu abahunga benshi n'abari guturuka mu bice, kuko ndabona bamwe bagenda bigaragara ko batazi niyo bari kujya. Muri iki gitondo cya karekare yo ko situation ihagaze, abaturage barimo barahunga ku bwinshi, n'abaturage bo muri Ruvungi nibo bari guhunga kugeza ubu, kuko Kamanyora, Katogota ubwo twavuga ko nubwo ibisasu bishobora kuza bikahava, bo bamaze gusa nkaho babona agahenge gatoya kubera ko ibisasu ubwo twavuga ko wenda byagwa Gatogota, ariko Kamanyora wenda keretse biramutse biturutse i Burundi, kubera ko AFC rero irimo irabatsaho umuriro ishaka kwigarurira Ruvungi, kandi ikaba bivugwa ko abambere b'inkakuzi bamaze kuhakandagira. Ubu navuga ko AFC abaturage bo muri Kuna barimo bahunga, nabari kuva Ruvungi bajya mu gace aho bita Bwegera, abandi bajya aho bita za Rubirizi, nuvuga ngo ni umuhanda umwe werekera mu mujyi wa Uvira, nuvuga ngo barimo barahunga berekera muri Uvira, niko bihagaze kugeza ubu ngubu. Muri Uvira ho ni ituze se cyangwa naho bashobora kuhanyura by'igihe gito bakomeza? Uvira kugeza ubu ntabwo twavuga ko ni iby'ituze, yego hacyari ibirometero kuva Ruvungi kugera Uvira, ni ibirometero 62 kuva uvuye Ruvungi. Byumvikane ko uri kugenda mu modoka ushobora gukoresha isaha imwe n'iminota 40 udutse Ruvungi aho ngaho abaturage bari kuva bahunga. Urumva ko rero naho mu birometero 62 ntabwo bavuga ko ari ahantu kure cyane ku muvuduko twagiye tubona w'aba basore ba Makenga bakunze kugaragaza, baravuduka cyane iyo byabaye ngombwa. Kandi hari ikintu inaha dukunze kwita ngo umugongo haina haya yo koalisiyo, ndavuga ririya huriro rya leta ya Kinshasa rimaze gukoreka umugongo, nta resistance isigaye, ubundi urabakongobora. So bashobora kuza rero kwerekana umugongo cyangwa munsi y'ibirenge, ubundi AFC nayo ikabagendaho idahagaze, ugasanga Uvira nayo ntabwo yorohewe. Gusa biragoye cyane bitewe n'ingabo nyinshi zihari z'Uburundi, kandi n'ibikoresho bafite biragoye kuba twavuga ko Uvira yashobora kwinjirwa. Ku bijyanye n'umutekano, mu busanzwe bwo Uvira nta mutekano ubamo, n'ubundi harahumvikana amasasu, ari amasasu aterwa no kutumvikana ku mpande zombi. Ubwo hagati aho ndavuga kutumvikana kwa leta, kw'abasirikare ba leta ya Kinshasa ndetse n'imitwe ya Wazalendo, ariko bakunze gupfa cyane imisoro bavana muri uyu mujyi, ndetse n'ingabo z'Uburundi rimwe na rimwe ugasanga nazo zirimo zirasubiranamo, nabo ni akajagari gakomeye.
Uvira rero nta mutekano urimo. Uvira nijoro haraye hapfuye umusirikare, haraye hatoraguwe umurambo w'umusirikare wa FARDC wishwe, akaba yatoraguwe muri aho bita Murongwe, aho bita quartier Murongwe, akaba ariho yatoraguwe. Urumva rero ahantu yicwa abasirikare, hakicwa abasivile, hakaraswa amasasu umunsi ku wundi, ntabwo abantu bavuga ko hatekanye ku buryo cy'abaturage barimo barahahugira bizeye umutekano. Gusa ni kwa kundi kubura ko babigenza, bakavuga bati basi reka dupfe kugenda, AFC nimara kugera muri Ruvungi turongera tugaruke dusubire mu byacu. Naho ku zindi akisi kuri ubu ngubu ho haravugwa iki, yaba muri Nord Kivu se cyangwa ahandi mu yandi makuru ufite? So twavuga ko mu zindi akisi kugeza amagingo aya ngaho nta bidasanzwe birimo nk'uko amakuru yaramutse atubwira. No gusa aho bita Rubarika, mu misozi ya Rubarika aho ni hejuru cyane, ukomeza werekera Ruhango ujya muri Kivu, ujya cyane cyane werekera Iminembwe cyangwa se Imurenge, byaterwa n'uko wahita. Navuga ko AFC naho irimo irashyiramo imbaraga zikomeye cyane kugira ngo irebe niba ishobora gufungura ariya mayira ava Bukavu yerekera Minembwe. Cyaba ari ikintu kiza nacyo, ariko kandi ari nako kujya gukapa imisozi miremire yo muri Hoplato ngo barebe niba bashobora kuhavana umwanzi uhaherereye. So navuga ko rero ku zindi akisi, haba muri Masisi haba muri Rutsuru, nta kidasanzwe kiri kuba. Kamera z'abanyamakuru, kamera z'imboni zose ziri muri Kivu y'Amajyepfo. Hagize igihinduka n'ubundi abakunzi bacu bashobora kubimenya. Yego Bwana Rafiki, reka tugushimire cyane ku mwanya ufashe ukatugezaho ibiri kugenda biba ndetse n'uko umutekano uhagaze, ukaduha ishusho rusange. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Namwe banywanyi bacu mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende, bashyikiriza amakuru atosoye y'abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, turabashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere, so ndasabone dukomeze kubana no mu yandi makuru atandukanye. Hasta la vista.